Putsala tswenya ditshebeletso le botshebeletsi ba setjhaba mo Africa FM ditabeng tsena tsa IEC Mosotho Motle re tlo hapella Monghadi Thapelo Mabote ho theoha ofising ya Tonakgolo Mosotho Motle re tle rutlwe hore na lehlakore la ofisi eno ya Tonakgolo ke lefeng hodima ditaba tsena o tloele hloko taba eno he Mosotho Motle Monghadi Thapelo Mabote o tla hlaela ntate tla re ha ke se ko hoa he ke o hoa o tla boso kena re utlwe hore na ebe wena o hlaha ka lehlakore lefe setho sa senate monghadi sehloho monatsi se re ha sena ho phetsa ho kgutlisetsa setjhabeng sa habo se ntseng se ananela bohlokwa ba hae ka hare ho sona mme o bua sena ka mora ho se kgahlametsa ka mpatesheleng ele bakgethi ba madingwaneng ha re ke re utlwe ntate Monatsi ra o amohela phitsalatsong ya mo Afrika hoseng ha ka tjena ke batho ba bakae bao o ba kentseng mpatesheleng ye ke batho ba ka ba lekgolo le mashome a tsheletseng ha ba ke sa fosa ke sa tseba le tsoša jang ka pampiring ntate fela ha ba ya fella ka baka la lebatowa bo pharalla jwalo ka dikgohlwana ke hona re ntse re tla phetela hape melaetsa ha e ka fihla hantle hore ke ba kopile hore ba atamele moo re sebetsi eo wa bona o thukotswe ke eng ntate Monatsi hore o tlo atella jwalo o kentse bakgethi ba lebatowa leo mpatesheleng Nadeso ila ka thukola ke bothata bo teng ntate le boemo bo teng bona ba lefu jwale la letsatsi le letsatsi ke phela ka hare batho wa mono ka ga dikgotso tseno tsa madingwaneng jwale re boloka batho meqebelo disonte a jwalo ka ho fapakana jwale ka bona hore ke dula ke thusetsa ka ho fana ka dithepa tse sebetsang mono jwale nako e nngwe ke be ke sitwe ke haellwe ke baka la hobane ke be ke sena mokgwa wa hore na nka thusetsa jwang lapeng le leng jwale ka bona hore ho bohlokwa hore ke ba bokelle ka hore ke ba etsetse mpatesheleng ba tla tseba hore ba itjare bona molemong wa hore ha mathata a le teng ho ska ba hetlwa ka ho nna hobane ke a kgola ntate hanyane ke ntho e ka e tsebang hore ke dilemo ho tloha parlamenteng e tswa feta leshome sale ke lata batho ka koloi moo ke reka koloi e latang batho Natala Gauteng kae lebatowa leno ka ho pharalla ka hara naha ena ya Lesotho dibakeng tsohle moo batho ba qobatsehang ba madingwaneng mono ba lahlehelwa ke maphelo ke bophelo ntate ba ile mesebetsing teng ka South Africa ntse ke ba lata jwale ka bona ntate Monatsi re tle re nepe ntate hantle ba fellwa ke bophelo e seng ho lahlehelwa ke maphelo e re utlwe he o so e hlalositse mono ke wena ya ba lefellang mpatesheleng ye kapa o butse mokgatlo bona ba ntse ba tshela bohashana ka moo ke rata tjheleta ya pele mpatesheleng mona ya hlahantsha ke nna kaofela ha yona mme jwale ka re motho le motho o tla ba santsa ka pele ho iqhoba ka yona ntate hore ho tswele pele kgwedi le kgwedi molemong wa malapa a bona na mpatesheleng ye ke ya hao ka ho otloloha kapa o entse tse tlasa sekgele sa dimpatesheleng tse tsebahalang Lesotho mo ntate ha se ya ka ke mpatesheleng tse tsebahalang ka hara naha mona tse molaong e nkekeng ka e bitsa ka lebitso ba ke a bua le beng ba yona hore e bitsa ka lebitso ho jwalo ntate hle empa se ya ka ke ya company e nngwe fela batho ba bang ke batho ba kollang ntsi hanong ntate Sehloho o re kwena o ba qalletseng yona kgwedi le kgwedi ba se ba tla nne ba tswele pele ho itshella bohashana
bao e bang ha bana bohashana bo ba kgwedi le kgwedi tlhopho ke ya mofuta ofe tlhopho ko re kgethile komiti e tlang e dule e phutha e bokella tšhelete eno ya kgwedi le kgwedi o e fetisetsa go khamphane eo jwale komiti eo ga eba motho a ka imelwa kgweding ena re tla utlwa e tla mphatla le jwale ke betse ke tsebe go kenya lehetla go wa boemo bo jwalo gobane batho ga re lekane ntate ke nnete ge se menwana ge se thupa tsa mollo o tla kenya letsogo mo e bang bothata bo ba teng e hlakile ntate monatsi a e hlakile ntate wa tseba re leboha haholo ntate ha ile mono o tswetse pele ka boinahano bono ka mora ho elellwa hore jwale ho ba bibanyana ntate ka leboha wa utlwa ya leboha ntate Sakane o sothe motle ke monghadi sehloho monatsi ha re di beha mohatla kgwiti hona moo mosothe motle ke hokahane mohaleng kwano le Dr. Mahadi Phamotse re bua le yena ka boemo ba hae e le setho sa komiti ya molao ya parlamente hodima kopano eo ba bileng le yona ya ho tshohla ditaba tse amanang le tlhopho botjha mme Mahadi re a amohela phutsalatsong ya mo Afrika Nela senda de Sakane o ntumella o dumedise bamamedi bohle ba mo Afrika a metseng ba le hona teng mme re le bueng ha modimo a tsara file bophelo ntate ga le bueng mme Mahadi bohanyetsi ke a tseba hore ka kotloloho bone bo re ditaba tsena tsa tlhopho botjha di makgotleng ha bona di sebetsa kapa di hule ka mono ka lekgotleng la setjhaba ha ho a fana ka dikgakanyo tsa ditjhelete tsa tsona ke boemong bofeng he le ntseng le tswela pele ho di tshohla ditaba tse amanang le tlhopho botjha mme Mahadi ke kgona ntho e kgolo ntate Sakane o tla hopola le setjhaba sa Basotho se tla hopola hore a hara parlamente ka mane ho na le dikomiti tse ikarabellang ditabeng tse fapakaneng tsa parlamente tse amanang le tshebetso ya makala le phetisetso ya ditshebeletso setjhabeng mme dikomiti tse jwalo e ba di tla sebetsana le dikarolo tse amanang le tshebetso ya tsona ka hare ho parlamente jwale rona ba komiti ya molao ntate Sakane ke wela ka hare ho komiti eno mme komiti eno e tshwarane le yona taba ena ya tlhopho botjha ke yona eo e hlahlobang mme jwale ebe e tla fetela mo e tshwanetseng ho fetela teng e leng ka hare ho ntlo ya bakgethwa ka nako ya yona e leng hore rona re le komiti wa rona ke ho sebetsana le ditaba tseno tsa tlhopho botjha mme ho sheba yona ena ya setshwantsho sa molao sa 10 le setshwantsho sa molao sa 11 mme re di bapisa jwalo re sheba le molao wa motheo hore na ditaba tse ka hare ka mono tsane tsene di ile tsa batlwa ke Basotho mane plenary 2 e ka ba di kgethehile jwang di tla tsamaya jwang e leng hore ntate Sakane rona re le komiti re etsa mosebetsi wa rona mme ho a fapana le hore re le komiti ha re qeta ho etsa mosebetsi jwale o lebe ka parlamente yona e tle e etse diqeto tsa yona ditabeng tseo tsa komiti mme ha komiti e fetisitse kapa komiti e hlahlobile ha se hore taba e jwalo e se e feta e ba tlaleho e tla ya ka ho parlamente e be jwale parlamente yona e sebetsana le ditaba tseo e leng hore ke kopa o e tshware hona mo mme Mahadi mo parlamente ya lokelang ho sebetsana le tsona ke fete bahashana ba ditaba fela o ntso tshwere ha re khutla re tle re habe ho phethela mme re gogohanya puo le Dr. Mahadi Phamotse a re tsholela tsa kopano eo baneng ba ntse ba sebetsana le tlhopho botjha mme hona le ditemana ke a tseba tse leng hore ehle bohanyetsi bone bo le kgahlanong le tsona ditemana tseno le sebetsana le yona ka o kgetholoha kapa ka o fela ha yona tlhopho botjha kapa ditemana tseo le di qheletse ka thoko le hore go re hopotsa tsona ditemana tseno ke kgona ntate Sakane ho na le ditemana jwalo ka ha o tho tse neng di amana kapa tse amanang le ditaba tse sentse di beruwe ka hare ho makgotla a molao
mane o tla mo hopola ntate Kananelo Bolwetse ha ne a bua ka ditaba tsena tsa tlhopho botjha le hore ha di a tsamaya ka tsela eo e leng molaong, mme temana tse ding tsa teng di thulana le molao wa motheo ka tsela e itseng. Mme ditemana tseno ke a kgolwa mona setshwantshong sena sa 11th Amendment ke 8 le 9 le 10. Re yo tla ka Sotho fela Dr. Phamotse. Ke ya borobong ya borobedi borobong ya 10. Mme ha di ka ba tsa tshohlwa e hlile re ile ra ditlola molemong ona o wa hore ditaba tse ka hare ho makgotla ha ho kenane le tsona ka ditsela dife kapa dife. Mme ka ha re ne ntse re na le ditaba tsena tsa kotopo tse amanang le tsona ka hare ho makgotla, jwale le tsona tse tsa hae tse ka nna tsa fumana kahlolo e itseng e sa re dumelleng hore re kenane le tsona. Mme ha re ka ba ra etsa jwalo ntate Hlakana. Ha le ka bala dithetsa. Re bua tje le phethetse tebello ko re ho etsa le jwang kapa ntse re tla kgutla le kopane. Ya phethetse e ba ha ke re tla etsa tlaleho jwale e tla ya ka ntlo o ba jwang. Kopane ntse tswela pele kapa le qetile kopano moo. Ile ra qeta ntate Hlakana. Tebelle se le hore le tle le fana ka tlaleho ka mane ka ntlo. Ho jwalo ntate. Mama hadi wa tseba re utlwa eka o re file bono mo re fileng re ya leboha. Ke lebile haholo ntate ba le bophatlalatsi bo botle le ba mamedi ba mamele hantle ka ho se re le dikgomo mme. Mosotho motle ke gogohanya puo kwano le monghadi le kgetho Rakuane. Re bua ho di ditaba tsena tsa kgang dipakeng tsa komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC mmoho le mmuso wa Lesotho. Komisi e rekile moaho Mosotho motle ka dimilione tse 77 ha ka lehlakore le leng mmuso re IEC ha ena tjhelete ya ho reka moaho o. Ba file bokginapere moo patlatswa ba ya moahong o batlang ho ahelwa. Re buisana le ntate Lekgetho Rakuane Mosotho motle re sheba hore na mekgwa kapa methati e latelwang ke komisi ho kopa tjhelete ke efeng. Tebello ke hore ho etsahale jwang ha ese e kopile tjhelete eo. Boikemelo ba komisi e ya dikgetho re bapisa le lekala le mmuso ka kakaretso. Ntate Rakuane re a amahela phutsanatsong ya mo Afrika. A go dumedi sentate le mo go fitsi ka go kgethola di metse ba mmedi ba phutela tsela mo Afrika ntate. Ha re tle re wela o tsona ntate Rakuane ke se ke khutile sotlo ntate kgankena IEC ntate ke methati efeng eo e latelang ha e kopa tjhelete. Tebello ke hore ha se abetse tjhelete eo ho etsahale jwang. Ya ntate mofumeng pa intelo sa ya taba yena ya boikemelo ba IEC la botsa go tladiwang go fiela mama re tsena go ntse tsa maua. Ya ntate ha go bola gore e ka di ofisi ya mookamedi ya dikgetho ka sekgowa bitsa chief electoral officer e tlile mo ntse di ya bohlanka ba mmuso ha ene ka empa ka selemo sa 95-96 ya ba le tumellano ya hore o theo komisi e ikemetseng mme ya fela ya e ba teng. Empa ya ba tsamaiso hore ka ha ofisi e ntse le ya mookamedi wa dikgetho e fihla go re ntse nko ya lekala la mmuso go ga o nka dikoloi tsa tse di kgwedi taba tsotlhe tsa bona ntse di le jwalo go fitlhela gona jwale go bileng bothata nako e telele ebile go etsa molao wa IEC wa boikemelo go dibakeng tsa ditšhelete. IEC bokginapere bo re tsebang ba tae bo fule betere mmuso ke ha ya dikgethong gobane e fuwe ntho re kareng ke bukana ya banka eo ka sekgowa re ke account ke yone ne tsebang go patala batho ka yona e support mane treasury e leng ofising ya mmuso ya matlotlo wa mmuso le wa tswa bankeng e kgolo empa tsamaiso tsa ba tsa letsatsi ba ntse ba boetse ba dikhumana ka makala a mang ha re ya tšheleteng tsa bona tsa tse reng tsa mekgokotso dintho tsotlhe tse ba di etsang le dikoloi ba ntse ba kopa dikoloi ha ba di bata jwalo jwalo gore ke taba e re tsamaileng ka yona ke mogolo nako o buang mo dikgethong e tla nne o kopa mmuso go e fe tšhelete mme o boetswe kgang go tsetela le nako ya nene ka ha ba etsa dikgetho fetong mona ya ba go ba lokiseditse kgolo ba tsweletseng mo
wa bona ha o fika ditšhelete mampodi ntse le mmuso tebe tsa ditšhelete jale morago e ne le ntse kapo go hlakisitswe ka ga molao wa dikgetho gagolo o theang komisi gobane jale e file ya sia dintho tsene ntse ba taesa ga diofisi ka bo magota a lantsa le tjena ga a timetswe o ntse bua mmuso e ke letse tšhelete a timetse motlakase ntse le magota a ntse a tlosa batho ba ela ene ke re ge kale mono mo taba di leng teng e le gore ga ya le wena e ntse di bualo go komisi bualo go na le mo e tla nne kope dibaka tsa yona empa ga re nke helele ka la mmuso bana motlho mo re tswela a itshike nana ka ara dintlha tsa ona ka bane bele yona e bualo ga re ka go tongkong bo kae go go tšhankane mona e ba bile matho a na nna e kgolo ya ka ba le tona moo nae baka tseng di fuela e le tsa lekala le bualo jale e le gore ke ne ke fela ke tlhaloso go makala a ntsa ditšhepa tse leng tsa yona e le batho ba itsile ba bangwe gape le mmuso ba tsamaya ba kgadise metlating e le gore tsebang makala a na le thepa tsa ona gobane jalo ka ga kitso ditaba tse e tlileng go thweng ke tsamona tse feletseng fela ba le bang ba sa kopa le ba ba mmuso e tlile ga e kgolo taba ya bona ya boikemelo motlho mo a tsa le tlwaelo le yana dikgetho gagolo empa wa utlwala gore ga le tsekisana thepa le bona jale e ama motsedisi wa bona wa dikgetho jale ko gona jale mo le ka kgotla ba ka o tlosang gobane jale mo molao wa motheo go ba ikemele ga ba etsa mosebetsi ono ga ke ba batla go itshireletsa gona jale e leng mo nna go builang e be kgolo e ka ba teng go ga mona mo reping wana ntse sena batho ba tswe tjena gobane go na le karolo e nngwe ya mmuso e batlang go ba mo baleng teng fela ba ka ba ga le tla tlodisa boikemelo ebile ka keranya le thepa tsa gona tse di teng mona mo re le gotla ba ka hlola fela ne ke go hlake ya pele gore ke le kale empa ga o etsala ntho e dio kenakena le mesebetsi ya bona eo ka le molao wa motheo wa itseng yona ba ka thiba mmuso ga idelena tšhelete bampa ba je ba ba letse fela go tlosa gore ba ga tšhelete na le saketse yona tjena e kerakela le mosebetsi wa gona molao wa motheo re re ta utlwana magotlageng ke le go bona ba ntse ba tshireletseile dinthong tse ding tse itseng empa ga ke lebisitswe ka kotolo e ne e tsekwang ga ka kgodi ya pele ya bobedi go bile gantse e le ka le kgodinyana ya lesome le motsomo ga ke ne re kenya sesenyo ya letsatse dipholo ya gore go se ka ba le batho ba bang le dikamano dikontraka tse itseng tsa mmuso ya ba letsheng le yona a ise ka beke tse pedi kao fele mo di mogorang gore go sa ile ba go anta le matekane ke ne ke re kale gona mono no kwa ile ya tsamega ga ke re tsa tsheding yo ba nna patalatsa mona ka ba ile ba eta pilo a re fumana se ba ka ba ke tse fela ke bona ke tsekisana le mmuso ka nako e dipampiri gona ke ba ngola letona le phema se ntho ileng ya pata ke tsebena e be mona ka ba bua phuthela tsong mona gore bana ba re mo ba le seng ba lokise le motho ba bona gore mmuso o ile mono ka nako eno mana ba ilo ela o so ile mono o go reka sebaka sese fela gona ya o ntse o tlhakile ga ona tšhelete jale e ka go kerakena le tekele bona ya go ya sebakeng seo taba ena ile ya etsala gata go fitlhela ge kena nako kena ditšhelete ya gona jale a ise ga e tla le nne ile segateng e ne le ga o ntse o tsekwa gona ba mogao ka nako e ne ntse go peka ke mogao o ba ile o hira empa ge se re ba bitse ge le komiti ka fumana go ba ge ba na le tšhelete e le ga ba le pele e le mo ke tlang ditsamaiso tsena tsa gago ga bana ba nka ba ile ga ke ga re se boimo mo ba rekang o mo utlwala gore lekala la meralo le amoetse mogalo wa bona wa ikgaela ntokgolo ya ise ebile o amoetse gona o ka ba magolo a bedi ya dimilione mme ke ntho re ka geng ke mogalo kapo project ya semmuso e ne se e fediswe fela bjale o bonala e so le ditšhelete empa ya ba go bonagala gore ga ba qeta go thetsa dikgetho ba na le tšhelete nkote go la bona ke reng ke ya project ya megalo ya dikgetho ba ikemetseng ba na le tšhelete ka mono e ka etsang yana e ne e ka rekang ya ba bjale taba e se le teng ya gona bjale ga re gampa ga reka mogao ona na empa na o kwala ga o hlake hantle gona ga ba keta go reka nako wa mmuso kapo kwa eng ya ba gona ge le komiti re ba etse ditumelelano e tsang ditumelelano mau ba ntse go ukwa gore ntse le tseka taba ena e le go tseka gona go kadie le pele ga ba etswa ba ile dira go fitlhela ba le tšhelete ba re tšhelete ke ere mogao ona ya go beteletse go reke ya nna ba taba gona jale ga ba ya mono go sa hlake tumelelano wa ukwa ke itse ka mmuso ono hlaela e ka go sona le mogalo wa go ba bue sesa yole sa tšhelete ya mmuso e ka nta go ke 200 ke tere 500 e dile dimo tse lesome ga taba eng e ba ba reka mona e le gore wa ukwana jalo ka ke itse ke ga rekile e ba sa tsengotso ka bona ke a bona gore ka le le la mmuso le a fuwe go tsamaya batla ditokomane tse di bjalo gona nako e ba ntshang tšhelete tumelelano eo le monga sesa seo itse ke lekala la ditšhelete ke a ise gona ko gona bjale mo e ka bang ga e ba go foswe ditaba e be ke mokgwa wa gona
jwale ke mang a patetse mme monga ntlo a o rekisetsa mang wana makala a mmuso e bile a tla a bolelwang go bona ga erile mme ga a rekile wa mo itsa letho gobane o tla tsamaya le ena e le lekala a dumele gobane le makala ga a le tjena ga a jane jalo ka malapa ga a jane e le gore ga e ba tšhelete ga e tswa le monga a se sa di itumellang ebile ke a isile mmuso ke ba etsa jalo empa ga e ka motlho mongwe o patetse ba tšhelete gobane tšhelete le ntse le go tekaneng la ditšhelete e ba go patetse bona ke e taba ko gona tumela moga moga o e reng re sebedisa lentswe a itsile a e shegile kapo e le thepeng ya mmuso ga o kena kena ditaba tsena o etsa tshoso ya boikemelo le thepa ya yona motlhong ba gaeno ntho ena o tlang mona mmuso ga ba go kopanetse mogao le wena moga mo teng pele o kena kena ditaba tsa gona tse itseng ba tla thula mmuso le ga e ka ba ba tshwatse le slaidile tsa mmuso empa ga e ba ba le slaidile sa bona go kwa le mmuso o tlameya go suthe gagolo basotho ba nna ba go tsaya dintshonyana tswa mona jwale ke a kgona ke tswa dintse tsa nako le dihlaeletse eno gona gobane ga o kerwa mo le tšhelete ga eya e entse e itumela tsa mang le mang e leng gore ntata ga kwane IEC ikemetse fela ga ya ikemela ka go feletseng le gore o kore o tshwaele kgaolong ena ya bobedi ya molao wa motheo mo e buang ka IEC e reng ke utlwa o re go haella molao mono o ko boele o e hlakise hape ntate ya ntate o ka ke ra di office tse ngata tsa mmuso tse ikemetseng ya gora office o ka ba ga ikemetse mo e tleng e ntse e motse ka office ke ena ya DCO e ga e tswa molao ka 206 di go itsena ha di go bi ya ntate o di ke re yona o bona so itse ka go di go bi tsa bona gore ha eba a itse tsa ba di go itsa mmuso e ntse patala treasure ga e ntse e tswa ngwa o tla fumana gore taba tseno ntse di bontsha boisikemelo bo sa le ka go ke ba le kana le di yo tla tsa mmuso ba ka bo motlakase eo ntho engwe le go tsa tsa mmuso e le gore bona ba go ntse le kana ntho ntse di fela makala o tswa ma ikemetse yo ka ke tlhalosa ntho ntse di teng di ikemetse molao ona ke bua ka ona ona tla bolela ditšhelete le thepa ya ona hantle go tloleng ditso ba tsile mo tseleng ntho tseno e se fela za ba za ma dikgetho ba ikemetse ona motho ba laolang empa go le thepeng ya bona o tle o bua ba tsile mo ke yona e kereng ha ya qeta hantle empa tumelana ya go reka ha e ba ba filetsetsa ga e ntse le lekala yolo kala le ntse le na thepa ya lo yo mmuso ke ba etsa qeto ya go o nka thepa ya lekala fela go sa dumelana e bile o sa dumelana le ya ka ya o la le ka ngaisi le bile le ka bontsha mo re iswa teng ga di leng ka bona le se dilo etsa mosebetsi wa gona ha o kala go etswa kena o ne pa etsa o le mona ke le bona ba boetse ka ba ga ntse na go itse ke metse o so ba ntse ba ka supang ha ba itse o di mo le tsa fela thipa yona o ntse o buele ya setšhaba fela jole ka ke tsoke rena taba se sa tsile go bona se hlaele sa ai ka pointe le sa ka la muso ka por ga le ke ga ba di ba a tšhelete le o di a galisa tšhelete la ke ya lona na ha e ya utlwahala ntate ga kuane ke nentse ke gogoganya puo le monga mogao ono che ka bohlanka ba hae ntate jale ke fumana hore eka komisi ke yona e rekileng ke santsa ke emetse ditokomane go fumana bopaki ba hore ihle komisi ke yona e rekile mono re tla utlwa he o ke ba etsa letho e tla ba bua le ga ke le kana le go le ona muso ke go tla ka le ka ya ntate ahora do ke muso da mau o etsa ho tsemona o ga ke o dia na go la ke ga le ndani tso mo tse di di ma tsona e pasa e batho ba tlanka ba ya tshedi bo re ka molao go la ga nka PS era ka di mo na o di muso mo le mo ka tinde ka o tswa ba le mo le mo ntala le sakara la hae o na le diifo la hae o na le pizza ya hae ai ndare ga kuana o lokile data ha ke re diphethela o phethela ka o reng he anda de ka nna ke buile iso ke itlwele go le sa re ba jala tšeo tsena tse re ga tswa mane ntlo ga ke re tla itse gore a isa le go ba tloe ka yo ha ba le ka mmuso wa ta hape ka mafapha manga ona mo a isile ngwana teng ke ditaba tse di ditse ga le re go potolo ditaba tse na ena ha mo sefetso ya pele pele sa le ka batho ba na le re go emetsi e go ke nka sa ga go sa bona so itse gona bua a ne di go mpo go sa la timo ke ga ke gona re go bile ga e ka ba e ba e di timela mme ka be go ye re mo tu timela ye re ga bona ga ba ga mamela o di mmuso bana mo tele ga di timela ke mmuso ge ke na le ba da la isi ba ga ba go ntse go ma ga ba isi re ha ni
fela ha re bone go na ba di ba ngola ntse ga re galemela go ntse tsena ka lona ka ditama ke bela di ka dipina ka diphuthego fela ka bo wena o so ntse polelo ka mona ke ntse tse kgolo tse tlhokang go di be di itse go banta molao ga ke tsebe se le ke tona gona o tla gana gore ke ga tshwara go mi tsela a bolela dimela tse di kana di tsa hama le ba itse ka gore na mmuso o di rata ka toma ba bona le ke bolela mmuso wa go re ke o na ba bagolo ba tsana itse ha e ba nna le maikutlo lokisang tokomane ya di kamano di batla bena ina ana ka ba ya lan tsina e tsala ke re ke o se ke se primo no sa tseto ya fela ega ya manya fi ante a le ka le rwana le tsepalo na mme le a tlhomphuwa mo lena le tsepalo la re ga kwa re le ba haholo ka nako ya hao le mdimbi le go bondate Mosotho motle re a gutla ke se ke gutla le radi phatlalatso ofising ya tonagolo ke monghadi Thapelo Mabote na de Mabote re a amogela le wena o seng ha ka jeno ke a leboga ruri ke ikokolisa o hlahella mona moholo wa ka o batla go tshwaela ditabeng tsena tsa IEC le mmuso o tshwaela ka horeng komisi e ikemetseng ya dikgetho e ile ya bontsha thasello ya go kena moagong o seng o tlhalositswe ya ba lekala la puso ya dibaka le bokena ka lefapha la teng la masepala MCC ba bontsha go tsena ditokomane tse tlhakileng tsa gore sebaka seo se na le mohago o jwalo o beuweng mo beuweng teng mme beng ba mohago ga ba latela mekgati ya molao ya gore be ba na le mohago sebakeng seo haeba o ka gopola wa go keletelo morago go na le nako ile ka ba le rata ka mehago ka dibaka tsa mmuso tse bonagalang di hatuwe mme batho ba se ba iketsetse matlo go latela gona ba batla go etsagaleng mme ke sebaka se sona seno seo go ntse go bua ka sona mme lekala le ile la bontsha gore ruri ga wa latelwa mekgati go ba go a kenywa kapo ga hlaselwa ditaba lekgotleng la molao e le ha disano ka sebaka seno ke ditaba tseo ka di fumanang mme ha ditaba di se di hlahletswe lekgotleng la molao ke mo beng ba sebaka ba ileng ba kopa gore mmuso tlo re dule fatshe ka lekala le amehang re tlo shebisana gore na taba ena re sebetsa ka tsela e feng mme o ile go dula fatshe ya ba mmuso o thusa gore o keke wa ba le mohago sebakeng sena seo bile mohago sona ya ba tubelano go gore mohago o so fetela ka lehlakoreng la mmuso mme taba tseo di dipakeng tsa lekala la ditšhelete le monga mohago komiti e ikemetseng ya dikgetho ka ha nako e ne e fihlile go ba tswe moagong wa FTC go ile go ba le kopano ya boemo bo phahameng ka dikomišenara tseno tsa komiti e ikemetseng ya dikgetho mo advocate kapo mookamedi wa dikgetho a neng a sa ba teng kopanong e jwalo tjhe ke ena ka tseba gona kopanong eno e neng e tsa kgetho ya gona go tla sebetswa jwang gona mabaka a gae ke a feng mme ke dumela gore ditaba tsena tsa ditlhalositseng ka gona le tse ithutang ga se ditaba tse nepagetseng hana nyewe e ne hlole mmuso le masepala kapa e ne we kgahlanong le bona e ne e huri ka morago go be le dipuisano ka thoko go lekgotla e leng gore mmuso setsha se o se rekile kapa o se tlile fela hobane ho thwe ke setsha se bileng ka thoko ho molao ditumellano tsa mmuso ka ha o no hlokomela go ga kgwebo o so o kene ditshenyehelo re ke ra go hiletse empa re tla o tshedisa ka go o fe go hashana bo itseng e le mona mo lekala la tšhelete di ile la kena teng a go re fendate IEC re rekile mo ahona ka dimilione tse 77 mmuso ona o fana ka bokae ho fumana setsha se ke ditaba tse pakeng tsa lekala la ditšhelete mme haeba o na le bopaki ba seno se wa se hlalosa e le ditokomane komiti ka di beya mme wa di fa bamamedi ba phutala gore di tsena ke di fumane mme o na le ditsetsano jalo mme o tiisa gore ha iyo ditsetsano e jalo pakeng tsa komiti ha re tle lehlakoreng la mmuso o rekile setsha se ka bokae ke ditaba tseo ke senang dipalo tsa teng ha jwang o ha ona dipala mme dikomišenara tseno tsa IEC di bile le dipuisano tseo go bileng go bulelana difuba wa buisano hantle le taba ya tshebetso le tsela gore na ha ba tloa ka haro mohago wa MCC o ya fihla mohagong ona mo o so go fihleletse ditumellano tsa gore jwale le ka kena go tla sebetsa jwang
Jwalo ka ha hore ha hona ditokomane dipakeng tsa IEC le monga moaho ntate ke di lebeletse bona ke tla o tsubilela tsona ditokomane tseno haeba ehlile ke tla di fumana le tsa mmuso nka rata hore ke di bone moholo wa ka ditabeng tsena tsa moaho nako ke eo e re kgaola ntate Mabote ka nnete phethela ka motsotso fela mmuso ona go botse matso ka ketapele teng di-commissioner tseno tsa ICC ya tseba go ka mehla ba na le mathata go ka ha ba tseba tsala ba buletse mathata ha o mohlompedi tsona la molao e tsalantsa lebeletse go ba tla ba tlo motsa gore na ba ke tswang ba ba tsebelwang ke sentse na mo so gona le dintlha tsena tse hlanga tsela ene ka gona di commissioner ha ona taba e jwalo mmuso o lebeletse go utlwa gona ba tseba jwang na mmuso o a tseba hore na monga setsha se original ke mang ha bo bua ka botebo ke setsha sa mmuso ke setsha sa mmuso iya ndate we ketine ntate Mabote o lokile moholo wa ka re a leboha ya leboha Mosotho Motlhae ke monga Thapelo Mabote le bitso la tona kgolo ntate Mabote nako ke eno e re kgaola moholo wa ka di ngata ditaba tse batlang di tinkeleditse taba ena ka mora hore e bue tshohlwe ka botebo maobane taba ena Mosotho e hlaisitse le hore ho na le a manga matona ana le thaselo moahong ona e ke a e beha hobane ke fumana hore ho na le a manga matona ana le thasello ya moaho ona momamedi IEC rekile moaho ka nkela mmuso o batla ho nka moaho hona le batho ba na le dithaselo ka nqane ho moaho ke ditaba tse re di fumane e re kwala Mosotho Motle o mo utlwile ntate Thapelo Mabote e re ke etse tjena fela ke ye